جبرنامه جهان روز باش تماشوان هجا بقاسی 45 دقیقه می به هفرابن دوی برنامه ده دو روزنامه‌وان حوالین ما خودی تجربه بمرانه محمد دروش الاستودیو بخیراتی بخیر احمد پلدا برای اسکایپ بمرایه احمد پلدا مرحبا بخیراتی باش سلامرس ایرو امی بحثا روشات نوی میکنه امی وسط توره کی باویجن امیش باکور کردستان بچین اروپای جوینا ناتو چی بول بروکسل جگلک ولاتان وزیرین کاری در و هاتن لهف جویان بحثا چکرن پاشیجی ایرشین اسرائیل هبو لسر هدف دولت ترکیه ین سوریه امی بانان نقاش بکن ام جوا بکی دست بکن محمد دروش الاستودیو بنزين ما بلا تمام احمد فلده ام دست بکن للرجلات نابين بلي سرپیل مرد بیجت شما نبیجی محمد شما تود بیجی محمد دروش تو کی جانی ترجیح کی؟ نه محمد محمد نو یه عربان از دماغ محمد بیجن از کرد دماغ بیجن محمد ترک دماغ بیجن محمد جو عرب فهم تی بیرام نای بیرام نو کردن دو محمد دروش اموساد بیجن اما دیساجی تو وقت بیجی محمد بلا محمد بد تمام سر شاوا احمد پلدا ببره ایتجی احمد پلدا بجیبین ناتوی دست بکن ل اروپای وزیرین کاری در و این اندام ناتوی هاتن تبلیغون مسئله چی بود چما وصله جویان جوین آسایی بود یا روشک آورته هست براستی جوین ناتوی به آخریه هم کی جانب نرخن جوین که آسایی باشی د چارچوبه مجارین امبیجن نامنتوی دن بنرخنن هموجی آورتانه yani mesela وقتی که جانا جوین چه دبن هیچ حیات چاپمنی بله جه چه نباشه بر روتینه و لیوی گاوی جوینه که روتین بهجه هر گاو باوی که آورته هر کس بیاد شوپینش بر مجار که لکن مجار اوکراین روسیه مجار امریکن اروپای تکلی اروپای آمریکای دنا چارچوبه ناتوی دا دیسا بهجه مثلا ایرانی هر وحادثه امریکا همبری روسیان عالی یمنی اپراسیون دست بکر یا حرمک استراتژیک مسئله ویا دیسا پشتی گمرک راده گمرک زیاده کرد مسئله که آبوریه دهیره اولهی باشی تکلیه دولت دکبه خطره ایش بر آهنگ نوان دا طرف به اوه جواب همون مجرقا بکن بنرن ده هر وها مجرق هرگاه یا سرکه تکلیه چین و آمریکا دوی چارچوبه ده چین ناتوی بر بکدا بچن همون مجارین سرکه کم زیده جید گرن گور روزه belki de یک مجاره که بچه در که پیش یک در که پاش اما هرگاه مجاری سرکنه و ویگا ناتو چه بیشه alternatif ویش گوری وی بیشن بجاره دادن گاوان دا بیشه پوزیسیون دولت ترکیه دنوا ناتوی دا چوایه هیچی گرینگی خود پاریزه دنوا ناتوی دا دولت ترکیه به نوی وقت بری دما شر سالانی نه بجمع وقت دو بلوک هم سوویت انیا کاپیتالیست هم و چهره هم بجن اردوگاهی ترکیه براستی رول که فلان رول که استراتژیک بود دوی چارچوبه در روس ناتویی که سلاحین هم بجن فانتاستیکیه یه جدا دابون ترکیه حیا بگه سلاح نوکلیری هیچ هنه که وان هنه لبی حرمی بارگاه ها کربون پرورده لشکری ترکیه بچه ترکیه هر سال هم بیشتر آلیکاریا پراد کرد آلیکاریا پرورده اید کرد لپشتی کو انی تک چو ایدی گرینگیا ترکیه هر چو کم بو و تاگیشی رفت هری خرابتره یعنی جبر کو جو استراتژی حرمی گوهری برای هم بیشتر گله خط پترول انسان بیشتر Türkiye را در باسمون doğal gazı Türkiye را در باسمون نابرا روسیا و آمریکا دا اروپا مجموعه خط اقدامات فیانی لیبی آخری ایدی خط امبیشن اسرائیل عربستان سعودی هندستان دیسا یمن مصر هر وها بحر سپی جهرا گاز خوازایی در که پتانسیل روحی پترولی خط به هیری و گوهری رولا Türkiye زیده نما Türkiye جد نهاد خازه با آوایی که زوری بده دیسان بیشتر گرینگی آخرت بکه تایبتیش مثلا سوریه عراقی دا اگر سرراست نکشی نه به اکتور اکیپاک خازه ویدری هم بیشتر تبلیغاتی چه بکه و ناتویی آوروپایی بکه حوجه خود
اوجی گرینگی بدنه لی اف کردیبیلیته ترکیه اف بریف ترکیه وقت بری نه قبول کرنشی تنی به آخری مجرد کدر روزه اوجی چارچوبه هفتین امریکا و روسیه در عربستان سعودی بعد پیوان کو گلو ترکیه و وقتی نابر روسیه اوکراینa'da به حرمت تامپون لشکری ترکیه و دری بچیم بنمن لی اوایان که ترکیه خستر روزه نه که انگلیس آن بچن خستر روزه جبر ترکیه سر ترکیه تسرانه لی اوایش نه آتا قبول کرد نه اوکراینا به قبول کرد نه روسیه قبول کرد نه امریکا تو کسی نه خواست جاره کن روله که بدن ترکیه و ترکیه برای سبب و دری خورد بکن جبر وکی اوانسا جروزه بکت دکارم بیام بشم گلکس پاسک محمد پلدا هوالین رجی بنویسا نمره دو دیا باشتره ام باسا حکان فیدان دکن محمد دروش حکان فیدان لأوروپای چه بدست خزده جیوینا ناتویده؟ Yani aslında burada karabeli ne kuakan fidan bides naqs kesi bides naqs belki neha bahatna Trump hne gravşar NATO'ji katiye Katar'ı yani bitaybati velatin Avrupa'yı mesela işte Trump diyecek ki hne بچه NATO زده بکن هن ولاتان زده کرد لی او دخوازا کو ترامپ ج ولاتان اروپایی دکه همه بجه هنگ دشبه وک دخوازا ج ایرانه یعنی اساس بجه خو ایدام بکن یعنی خو intihar بکن تشک بسا مرود کار بجه yani bu mesela demokrat ben demin dawiye de taybeti mesela peşengiya Fransa لگرنه که نو هیا قالوا اگر ترامپ ج ناتوی وکشه یا işte NATO için NATO اساس نوا alternatif edene yani ve roje Paris'e mesela civneki pekanın piçi ve Brüksel'e lider zirve lideran bu vazir karede vazir parasını dura vazir kareder ve Brüksel'e atın cema yani esas heneki evjid nava legalinan dene mesela yekti Avrupa'yı böyle 500 milyar euro vakatan او 500 milyar euro درخست 800 milyar euro yani 800 milyar euro جبو ارتشك NATO ارتشك yekti Avrupa'yı ama bugün nava tevger edene yani esas هناك جاليك دخازن ناتوي بيزو كي يجي ناتوي بباريزن لجاليك دين في لامبر بتايبتيش ولاتن اوروباي دنابا هودنا alternatif edene ne tane duvarı çed eskaydı mesela duvarı او ناچه زدکرن işte باج زدکرن لامبر Avrupa esas ha şereki aboriye dest bekir yani bera dostan hatta bizim kabul nabara dostan mesela Belçika ve malzeme derman işte mesela dermandı yani paraya ki pır zede Amerika'da Belçika'da mesela tarih fikrin deverin ya çava bakın Amerika Almanya bahsa sedi biz sedi si dikin yani deverin ko bandora kemezin la Almanya'da yani tavaya bandorla aburiya ev işte baş ha bu eğer bineri yani verdi desturate sene mesele ve kim yani verdi bandora heri neyni Türkiye'deki yani dama işte oradan ateş avakına ateşa Avrupa'yı hemen bejin zayıf buna ya işte kriz adına bara NATO'ydu işte hami bandora negatif Türkiye'deki لو ما جي ام بجن اشتعقان في دان دراوا تفقري تي بروكسل تجا واشنطن تجا ولايات دن بركض هاو دن جنوا فيد بزرارا هري كم دركن بدستورات اگر از شاش محمد فلدا مداخله بکه ابوریناسی نها و مثلا باجی هم هنکی وکم قصدی چند دقیقه سر باقفن جبو تماشاوان باشتر تبی گهجن امریکا پلان کریه مالین خو هندورین بکار بینه یعنی ابوریا خو بخو بره و به جدر و چقاش دستاتی malzeme mal nekre جبر وی کی چید که سیستم کی باجی درد خپش بریان هاش خو سیستم هبو سدی ده سدی 20 نها رژیا و باجی زیاده تر کریه
yani bir Türkiye KDV jinne yani gümrük baca gümrük icra dibêjin ji derve çi were li gorî welatan sedî bîst fiyata wî çi be eqwasa lê zêde dikin Türkiye wekî minek beriyan ha derdora sedî bîst bû mesela tiştekî fiyata wî 100 lîra be wextê ku $100 be biçe Amerika dibû 120 anha sedî 10 jî lê hate zêde kirin çi dibe karsazên li Amerikayê tüccarên li Amerikayê malên Tirkiye nakirin. Çima ji Bêrîka xwe zêdetir pere xerc dikin. Îja tu dibêjî li ser Belçîkayê jî heye, li ser Almanyayê jî heye. Navê muhtemel heval Ahmed dibêje nav mesela net ku tenê dibêje beriyan ha hedef tenê Çîn bû. Yani malên ku ji Çînê diçûn Amerikayê ji ber ku pir biha dibû çıkaç destê wan hat malê Çînê nedigirtin. Îja ew dibêje mesela ne ku tenê işte em malê ji derve nekirin em malê xwe bikin. Mesela ji Belçika ji saziyên karsazên ku em bê derman diberin vê ku serçavan fabrikaya xwe li Belçikayê bikirin werin li vê derê em cî jî bidin were vê derê çêkin. Yani malê Amerikayê. Yani dibe malê Amerika yani dibe derê esasî ajalekî cemê dixwazin wan kargehên wan dera bide girtin wan bêje dijê kun Almanya araba çêkin bişînin werin vir araba çêkin. Yani esas kısa bila heval Ahmed servê baştır. Tesîr çawa li cîhanê dike basa 108 welatan tê kirin. Baja gümrükê Trump daniye ser 108 welatan. بله نها pergala gümrükê pergala sazmanya devletane yani devletê ku em bêjin îro modern çêbûn bi taybetî jî netew devlet tên binav kirin ji bo yekîtiya xwe biparêzin xwe bikin pergala gümrüka em bêjin ser sînor çêkirin vê avayî baş girtin Vê ser xwe li berna xwe hundirîn em bêjin xwed kirin. Mesela niha gümrük bardatçı nebûn ji Çînê otomobil bi erzanî dihatin Amerîkayê dihatin firotanê. Dîsa otomobilên Almanyayê piyasaya Amerîkayê de erzanî dihatin firotanê. O firmayên Amerîkayê êdî nikarbon wan rekabet bikin ji ber ve gelekî wan em bêjin dev ji vî karî berdan ya ji derbasî sektorê din bû. Niha carek din ji bo o piyasaya otomotiv ya Amerîkayê xurt be hemberî Çînê û hemberî Almanyayê bêjin gümrüka zêde dike bi wextê wekî te ji got bedran erebeyê Almanyayê êdî biha dibin yê Çînê biha bin li Amerîkayê piyasaya ji barayî çê dibe otomobil Amerîka dê barayî tûjî dikin cardin hilbernê zêde dikin dîsa ew qezenca bütçeyê ya ku em bêjin Amerîka distîne ya gümrükê wê ji bo teşvîqê bikartîne yani em bêjin Çînê Almanyayê wî perî digire û dide firmayên xwe bi vê avayî firmayê wan aboriya wan cardin pêş dikeve. Na ev meseleyeke rastî salê dawiya salê hefteyê dest pê kir yani ev pêvajo berê hemû wisa bi vê avayî bû lê piştî salê 1970 Amerîka pey derpey derbasî projeyên plana neoliberalîst bû yani êdî dizanibûn Sovyetê têk biçe bi taybetî Reagan û Gorbaçov hevdîtin pêkanî o dîsa em bêjin İngiltere Thatcher, Türkiye Özal, Amerika Carlos Menem ji Arjantinê gelek em bêjin kesan destekarîdara vê pêvajoyê derbasî liberalîzmê bû. Bu liberalîzmê ya yekemîn gava yekemîn rakirina gümrük ama. Weka gümrük rabûn êdî herkes dikarib malê xwe her derê bawayekî erzan bifroşe tabii hevaya feyda wê ji bo welatên Avrupayê Amerîkayê ê sinayiyê bûn van her deverên cîhanê karibûn fabrikayan bikin em bêjin hilbernê bikin erzanî bifroşin. Dîsa em bêjin gelek firmayên wekî firmaya em bêjin Mercedes ya otomotivê hemû hilberina xwe êdî Almanyayê nekir gelek deverên cîhanê perçeyê wê hilberina wê çêkir hanê Almanyayê montaj kir ya em bêjin welatê cuda montaj kir wê derê firot. Bi vê avayî şirketên navnetewî şirketên gelek mezin bûn sermaya wan jî devletan mezintir bû. Divê çarçoveyê tabii em bêjin her şirketekî welatê xwe bac da vê avayî ji rewşa aboriyê baş dibû pêş diket û dîsa gaveke duyemîn Amerîka, Çîn, Almanya, Fransa yani wana ev plan kir gotin welatê wek Çîn, Hindistan, Kamboçya em bêjin ev welatên ku nüfusa wana zêde ye em dikarin van welata wek karker bixebitînin.
برای شرکت مواد هلبرنی بکن کارکری ارزانه اما تنه گرانی بدن اینوواسیونه یعنی پروژه نو پیش بخن پلان پیش بخن ولات خو جهیر آوردو جهیر اکولوژیک و خرد بکن اما پیش سازی خراب اما ولات خو ببن ایدی تنه تکنولوژی پیش کردی بن ایدی همون چه خرابی هستن چه کد ارزانه بن برای چینی و هندستانی ولات وی آوای پیک بده لیوان ولاتانشی پی در پی دم در باز بو هینی هلبرنی بون هینی تکنولوژی بون هینی اندزیاتی بون دیسا بیشتر خواندن زاروچه خوشاند ولاتین اروپای ولاتین پیشکتی دانه خواندنی دیسا بیشتر تکنولوژی نوعی پیشکتی آوانا کپی کرد و پیدا پیگیشتن تجربه کیم نه چین برای بیشتر هلبرین دکتر فروت جهانی به قریته نباش بود و وقتی اصلا که نو آن پیشکت چین گفتن مسئله اکولوژی و مسئله که اصلا کاردانی دو مالزمه تبکارت آنیه جبو اکولوژی نباشه زیانی دهوردور جبر بهتون کاری بیا بفروشی دو ویژن بیشتر گمرک دانه پیشکت چینه لیکن ایده قریته جی پیشکست وقتا پیشکست ایدی بو رقیبه که جدی نهایی جدی سفرگریان پولیتیکای خو کلاسیک امریکا ایدی دخوازه ولات خو هلبرنی بکش بر تکنولوژیش پیشکت گردک هلبرنیش به دست روبوتا یعنی ترکار باند یا هوا گریده وی آبای هلبرنا و چه دبه زیده کارکری حوجه نینه دو و امبیش سرمایه و یا چینه یا هندستان ولات جهانی برابره بیه جارد بیا بکشین امریکای هلبرنی پیک بینه گمرک زیده دکه از آنجا گمرک جواب تشویق دیده با فیرمای نتوافق یا جواب درو شانی زمان امروز شرکت بلژیکا را یا آلمانیا را یا چین را دبیجه تمام هلبرنی بکن اما نه ولات خو ورن بیداری ورن ولات ما محمود تشویقی بدن ببین و شرکت که آمریکا بگوی آبای هلبرنی بکن اوایل که با آمریکایی پلان آمریکایی بگوی امروز داویجه لی ولات دنجی نه دست بالانه آنها چی دیسا اویوانن کوزه وانن نابگینه وانن آنها چه پیدا به دادن امبر آمریکایی gümrük azıyla bakın bu vakti Rus Amerika bir rastlıca xarabdı be. İca naha Amerika Avrupa ve gavi dına verdikine kedin danın dibejin gümrük enna kadar rahatın bira Amerika Avrupa bejin her du parzemin be gümrük bakabıtın le varat cihani ev mayi bira gümrük bedeme yani bütçe gümrük hemberi ve mukarbin bir abayı bejin nail pişe sazya ona peş kebe ve hem bana hem berandına bifroşun piyasaya pazar gibi be de az ne ve bavariye de bu bana zede serpkemiş bu hacmaran cihani ye bu alternatif hem bir xanidariye dikin yani tüketim edikin deriz dikin edi ravşaman baş bir Brezilya'yı Afrika'yı Çin'e gelek cihan tıkarın derbe Amerika'yı bu Avrupa'yı piyasaya hukuku çevikin bu meşin edi merhale dastekadın dahi Gelek spas Ahmed Belda beri ku em derbasî rojata navîn bibin parantezek vekim li Tirkiye niha jineya awarte ya CHP hebû Özgür Özel jinûva weke serokê CHP hate hilbijartin êdî beyan kiriye ku Tayyip Erdoğan ne rewaye ne meşruye ev axaftina wî balkêşe yan normal e direwş يعني اساس وانا حمله كي AKP لامبري CHP نوع حمله دبو خاصه بريا شدادكاري هر شيء ديزاين كن AKP خاصه سرokatiya Özgür Özel ya rehberiya CHP بدست قيوم بدست بخن هودانا كبير رنجيبو لجهة دست خو زو قرد ولا بي كتنا هودانا باكي زوتر قبرة أورتا بيكاني أساس مرود كاربيجا كو هودانا داربيا لامبي داربيا AKP يعني AKP işte بقرتنا كم إمام مغلو داربيكي بيكاني وداربي دو دومينا خاص بخينا استكدن لبريوي جهه كذا نوع تفكري ضربه امري بيكاني يعني اساس برود كان بجا يعني جهه براسي وان دمن داويه بتايبتي بشتي اتنا özgür özel دوغره يعني işte partiya devleti CHP hani ki ve kabuğa xwed dişkîne برود kara ve beje yani mesela derbarê mujara doza Kurd de derbarê demokrasiyê de li hemberî van darbeyên ku niha
AKP pekine lemberi van nava tevgerek nude yani ne CHP klasika ku em nastikin ha wan kabul CHP dişkine jber veji em bejin her izede işte ditirse taybeti tabi ve demek fed kaji pro vej bibine yani mesela AKP çok khas dü parti Türkiye sistemaka dü parti ve Amerika bine yani işte CHP ve AKP ve derece bu demek evkirin işte gidin derken işte çok hata siyabine Kürdan Kürt bun ve kral yani bun Kürt kijan aliye Kürt kijan aliye ciddiğin ev serdikavin mesela şaradariyen elbijartin şaradariyen davi naji henek eve CHP'ci ev ditiye yani mesela dest pevajoya me çarese çun rebera pura tin pekanin muandgo çaba ve CHP lidjive derkave ama bu rengi CHP derve belin hem nad biniku CHP natya ve listike beraber ve lamberi AKP lamberi Erdoğan hamleyen ka vecib devemro usa vaki hamleya peşigirtna hamleyen Erdoğan bine البته مجرد مهمه لیدوی برنامه جهانی ده امی روشات هنوین زیادتر گفتگو بکن اما اخفتنا özgür özel ya kudbeje Tayyip Erdoğan bir serokeki cuntayı edi aravatiya xwa jidestaya wanda kiriye em binirin ka de cihana siyasiya Türkiye'de denge kiçova vedede hakikaten özgür özel Tayyip Erdoğan edi meşru nabine, revan nabine ve siyaset çova pişkeve edi باشی ام دکارن نقاش بکن محمد دروش لسوریا نو حولدان دولت ترکیه هنه جبو مداخله بکه لودری بجیه به بتایبتی بارگین عسکری دخواز آوا بکه لهن بالافرگین عسکری tabi İsrail'e müdahale kir erişli serişan pekani dü şevan serhev gelek baragehin askeri serubun kir ev cihe ku devlet Türkiye plan kir bulwandaran bicihe be آن هاجی دقیقا ناونتیوی ده اسرائیل هولده ده جوینن برفره چه بکه جبو پشکریه خواه خورد بکه آنها روش چه وایه؟ yani az per kurt usa sedem evam bilim zan ha او plana ku plana nivjo maya dama şer'i yekemim rod karabeja na او pekti yani çi bu mesela asas dama şer'i yekemin bu Türkiye الوشیا Türkiye bizim İmparatoriya Osmanyan الوشیا de nezisi devletin nu derketin oli. Ha asas ve de me plana ku na işte tuğazın ve çağı ve çebgale şoraşa jotme ya Rusya ya işte ama buna yekta Sovyetan o plan asasına tekçu. Çima tekçüş bergu Türkiye'den haber her dualyandı bu şantaj kır ne işte plan tekçu. Ha işte plana nivjo mayu ve çevir. Çiye işte ya yekemin Türkiye Osmanlı elveşya si devlet derketin öyle Türkiye ava bu. Şeref diyemiye cihan ede İsrail ava bu. Ha şeref pevaja şeref semine cihan ede hatta ha Türkiye cendermeye rojlata navim bu. Kavadın goya işte rola ve kim bu ya Haval Ahmet Baskır. Hatta ha cenderme bu rojlata navin. Ha cenderme buna ve jole radbe devsa ve İsrail digre. İsrail be fermandar ne cenderme yani be fermandara rojlata navin. Na tişekul Suriye ben tişekul ambejin İran'ı ve ben tişekul Lübnan o Lübnan Filistin'e çebun hami evin ve او مدرنیته کاپیتالیست تشکو işte 2000 şeref diyemini cihan de ne kari na ve pektine yani duhazın İsrail tamamı be xwedî fermandara rojlata navîn yani ki lemberi İsrail derkeved ve peşavi were girtin ve dijî rakibên serekane yani rakibên din hebûn işte ki bu em bêjin Hamas bu ew tek birin İsrail bu pişta wê Hizbullah bu pişta wê şikandin li Sûriye rejima Beşar el-Esad bu ew tek birin na hete şahat hete şanî lê wê hete şecî bibin na Tirkiye û
çema Türkiye ve İran mı? Ha ihtimal mesela Trump İran'ı o müzakere peşine müzakere red kır. Yani usa huyaya ber dawiya Gulane و حزرانه شرکی نو یعنی جنبش بشکه دن آو شر سیمین جانی و دست بکه و که ایران دست بکه یعنی ایران اگر وان دخوازن ترامپ قبول جی بکه قبول نکجی تمامی پیواژه که نو دست بکه چی ماجبر کو تشتن کو ترامپ ایران دخوازه بجه انتحار بکه yani ne ku işte pek bine em lehebkin. Tiştek duhaze yani İran ev rejiman haya İran'ı bana pek bineci ve tek biçe pek neci ve pek biçe yani pek bineci işte bize ku habat nükleer biçe kirine. Balistik füze balistik bana bisekirine o van işte Hizbullah Yemen'e Haçı Şabiye yen derveyi hezen derve hezen milisyen derveyi İran'e ve vana tekrar kabul. Na eğer İran vana kabul bike İran'a kabul kabatın nükleer be balistik şu durojanda gelen İran'e karın rejimi tek bugün. Yani eğer vana kabul ne kaji kabul ne kadar ve askeri ve tek bugün. Yani kişilerin alyan biri belki Haziran yani Haziran yani germek değil havine ki germ lepeşame şu İsrailci yani tabii mesela fermanda artış akılgod hatta Haziran'ı lamberi İran'ı yani bağaki lamberi İran'ı hem şer ilan bakın amade bakın mesela İro Trump Netanyahu şu Amerika yani çima şu Amerika ha işte detay bana ve bakın ya jibo fermandariya rojlata navin ve çebre bizim erk Mugramrod ka beja erka fermandariya tavaya rojlata navin bigre ya demin ve mesela işte İran'ı mesela Gazze'yi mesela Suriye ve bakın ve daha mesela mesela Türkiye'ye yani neyle yani Türkiye tamam tanha cenderme bu le cendermetiya taji davi bu te ve ki normal değil ya askerki normal ne piyade yani Murad Karabeja piyade bu ve jukat bejin hem bişinin Ukrayna hem bişinin deverin çava işte böyle şandın Yemen şanın Kore hemen rengi duhazın asas Türkiye karbin ve Türkiye gidecek ona az böyle takimazın işte Irak baragamına ya Libya'ya ya Sudan'a أو سومالي هي قطر هي خازن ودا يمكن ما ديتكو أو ضد طيبتي أو ضد فرينكو البالميرا وحماية أو ضد فرينكو تركيا دخازة بارقان أواوكات بيجنا نكاري الودرة بارقان أواوكي الودرة بيشتوان شكان Suriye neşti bu sedi ne sedi note arteşa yani deverin arteşa Suriye böyle bir kararın hemi piştavan şikandın tabii ku embejin hatta şey İsrail bu pişkiriya hatta şekir hatta şani şey le verda mesela dubini ku İsrail ama piştavan şikandici kabulnak yani hatta na juda haman tişti ve bir nesile İran'eşi yani İran eğer diyor ya işte İran rejim bu kadar ve kabul nak. Yani hatta naş kam mesela bu. Hatta naçı bu diyorsun ya işte behbuna İran'ı hem Arabistan Suriye tehdit eden hem Katar tehdit eden velatın tehdit eden bir rengi çekan da froşun ve. لأنها هذه السياسات تجي قبولها نادبه تمامي بعد بكي وقت تبي حتى شمس سبيات كده بجنب لابر إسرائيل الشر راكن تشتكي ناكن دي ساي قبولها نا أو سياستها حتى نا قاري وبشتا إيران يجي هل بدن بشتا إيران يجي بشكلن تشتكي قانون سر سوريا دخازن بيرن سر إيران يجي وبفرنجيش بشكل قانون سر إيران يجي دور ورا تركيا أو بدن İsrail'e bakın fermandara asası ya heza hegemon rojata navi. Heri davi Hakan Fidan daxuyaniyek da bu Reuters'e gelo devleta Türkiye fahm kiriye ku projeyi yeni Suriye edi xewnın xeyalın naim cihanin Ahmet Beldan. Ne mesela yani hani ki bu şart mercan hem plana belki tarih dıkın
ama debnerin ve gave emşi hamu cihan jî ve gave em karar verkin yani Türkiye kalmirayı serneket diza baragaha Doğru Türkiye plan dikirin ve gave İsrail ona sabote kirin jber ve serneketin tengasen ama halbuki emevi ne yaparsın yani Türkiye afniye çedike edi şernama rejime Esad çok gereka Türkiye ve deri vekşe ancak gereken bejin Türkiye edi minbici vekşe lehember Kurdan edi tehdidi kurabke u hef peymaniye ke bawa ki eşkeri embejin bike disar rebellion nu ve biye atiye ve deri ve rebellion rab bijar ve rebellion hürmeti nişan bide kese kalabayan nake Şübet ve hediva ve ki avana reva buna avana hakkı Türkiye'ne edi nakazın Türkiye berbe başur hezahı berfere beke atmosfere ke bivi avaya heye şübet ve ki eri halka filan ve gavi kişun baba vecen devlet Türkiye gavi kişun baba vececi peşti demek ki disa fırsat bekevendeston hingavan baba vecen mesela ya kirin kebe ve gavi rebelya şara ev harim bandora evidaye Türkiye'de yani şevirmendi veya buraya vederi, beberna vederi, peymani koyambejin Kurdan ra izin aneti vera çelke, elibine yani bareke radas Türkiye kine eğer İsrail bomba beranna ke müdahale ke, disabejin evlehiye vederi, peş perverde leşkece vederi, ama hamuka eğer fikrim bendesti Türkiye ve vakti hem Türkiye hesap berfet ke devce berfet Türkiye disa nasyonel okul bimine buna Suriye ve devlet kabul bikeji çanta ko kültüra ko sazmanya ko tekniğe ko embejin insani civaki abori fartke ya ve nevi bandora ve çevre şüpheli ki gerek yani Türkiye'deki demdire işte fikre ev devletana sunan tecrübe yani Türkiye siyasete Osmanlı gibi Osmanlı siyasete Bizans'ı devam ediyor. İran siyasete Sasanya devam ediyor. Yani mesela Teşi Hamud Everin cihani Amerika İsrail deren kız ne yapaydı peynedinlere asitten gibi soşun vadik şine piştir vaktaki İran tıkarı apas pragmatist tıkarı rejime hoş bu görünü tıkarı Hamud şarkı mercanı kabul bıkın çünkü beri beyamedik ama Obama'da rebelce Obama'da peyman çekirin o ve vakti hamu sermaye Avrupa'ya Amerika'ya deri bekleyen çun bir milyaran para öderiyen beşin razandın. Disan beşin Boeing firmayın teknoloji İran'a peymanı mezun çekirin. Canadın en beşin Trump adı aynı rebeli veya betal ne kadar kabul ekedin hep. Yani İrancı pragmatistler boşti evan derfetajı bile ve pragmatisi karne Türkiye veya bu kartine eri zayıfı olanın, kiması olanın, hera burba tekçune, havasa vanya emperyal gelek astengerci tengasyon cumara derdikine jiber karne beşin refah cibata xo derdori beşin harimi aştu aramiya harimi xortbikin disen beşin metrşevan al kurda heye perçebune heye gelek metrşevan hen bu ve karne beşin siyasete serkefti bir meşinin li önce sevramanjeye deme dereceden bejim planı hoşi beci dikin hem caran gavek tu gava şuma da bejin pişla gava fırsat bekevede sonra çem gavan pengav dikin yani veya gerek ambe de berçaman jber ve ki gerek en tamam İsrail'in dışından dinlemiş daha roja ve ki drevşi hani pekabı Fernanda'ya haremi dıhaza muhaddes defu ve ile başın neteniye dastan namneti de şey bizim destekliyor ve heye ve demek roj ve veya İran'ın ve Türkiye'nin vak peyman çiçeğe Embejin ha demek roj be yani ev ihtimal mesela Türkiye ve İsrail bejin tamam hem bu perçebuna Suriye acı bu haremi Suriye rebeberna veya o erkeğe dekar haremi nafla tabii ki yani evci mütfaq müttefik yaptım cana kemiye ki İsrail nasıl ki devlet Türkiye şerri Gazze'de bile bejin Türkiye hem xwarin defrotin hem mühimmat defrotin hem petrol defrot yani İsrail'e tu aslında gerçekten hızlı götüren defroşun Gazze ama hamu civat kapanır. Ben İsrail'de bejin sinori de ya sinori derbasında ben emsat karın beyan yapmışım. Türkiye veya da berçama yani düşmanahiye ki embejin zeyde navanda mesele ki stratejik ne Konu zirveleri evvel az teşekkür yani ben belki beriya tepkina rejima
بشار الاسد بلکه تشتی قسم روز کاری بود پی باور بکله نه ایدی باوری یا ترکیه نما یعنی جبر کو ترکیه نه اسرائیل تو کسی دی باوری ترکیه نه کس بر کو جاله که امجن هر روز بانگلا اسد کر به پوتین رد گفت ما اسد بنا همبریا بنا لهف ورن بموت برادسا ل جالی نمیشه بنی بشار الاسد کولاندن یعنی جبو ایدی نه اسرائیل نه بيجن ولاتن أوروبا نه روسيا يعني باوري عم بتركيا نما يعني صدام سركش توا يعني نا يا روشة سوريا ندوي بارد من باوري بتركيا نما لی پروبلم هبه نه وداری براهی چه بو ام بیشن پشتی تکچونه اسد میگم روسیه سورولا که به بو ایران بیشن حریم ترجمه کربو نه و براهی کی ترجمه بکه مثلا اردگاه بکن بنرن اسرائیل بیان نکرد ترجمه بکه Türkiye tekliği ve hem civatta Arap aldı Türkiye ne penaberin gavak ve gerin bir desteği ona hem tekliği Türkiye hem bejin Semo hem tekliği Türkiye Ahmet Aşara dikarak sen ardı bir tecrübe ke ev heza Türkiye böyle nevi heye çok metresi İsrailci eve fazla peşiya ve bugün tane İsrail ve gavak havaya bomba baranı dikarak ke yani hero leşkeri dikarak ke müdahale ke ancak İsrail dikarak çık ke ve leva rastı ne bağvaya ki taktiki bağvaya ki strateji kurdarla tekliğe dayanı. Aleviyanla bağvay stratejik tekliğe dayanı. Disan bejin Dürziyarla tekliğe stratejik ne taktiki dayanı bu vakti emin bejin izde İsrail'de karar disan ardeci Suriye bu vakti kudan bağımdır dengeye geçebilir. Lebega ve tekliğe İsrail'de tene bir gotegotine taktikine yani istihbarı erine mesele ki stratejik ne? Gavak İsrail'in bejin bu kurdanlar mesele bir kere tekliğe ki stratejik bu vakti da asla namne tüyde gerek zaman kabul bıkıp benasazca veya abuca veya sazmanya embejin leşkeri disan bejin hela diplomasi lan hela gerek nas bıkı mesela dikara bajoz ecufı laqa kamışlo bici bıkı disan bejin naha barake Rus ve derehenin beri embejin heza esed bu dikara İsrail ben peyman ekçe bıkı aynı tışnaha hamberi Aleviye katliam tekti تقارب پیشیا دایشان بده یا جهت شی بده پیشوان قتلیاما بده جبر بارگاه هر دری بمب برند که بیبی آبای سمپاتی عربان قزل بده یا عربیان قزل بده دیگه یعنی هی سیاست خو دبی چارچوبه دا اشکره نکرده دبی کو او ترکیه آمریکا بین هم پلانیتم بکن به دبی هنه کم گرک دمی تماشا کن رفش چابه منه کی تماشا کن خوازی اپوتنی اسرائیل یه چاپمنی دا درای کرده دبی جه دربار کرداندا bir gece pengavekenu o siyasete kendişin dınamne tevida hürmeta peş hevdu affe hevdu bu Paris'in bağvay stratejik Türkiye, Kürt, İsrail, Arabistan'a Suudi mesela neyse kurdadı belki de keylamba hiç evde roja bedenliğine mevcudu karın bejin tekliğin organik ababke bu vakti hem bejin dışır erdeci dikarın heza Türkiye şu babakır hamberi Türkiye reaksiyon ke bengehin heye yani şu ليه براتيكي بقى ام قابل بقى تشوف هنا بي كان هذا جدوي باين لما يعني نا ما قوي işte دخوازن İsrail bu فرماندار روجدات ناوین اساس دخوازن نمیجن عربستان سعودی جی بکن آلیکار فرماندارا گشتی یا işte yen imarat اساس لوی داره yani Saddam enerji evet işte bizim Saddam kembuna Türkiye rola Türkiye'de bir evet جبركو نولا تكيكو مرو بي باوري بينا يعني شخا زاده بي باوري ندانين بطيبتي لو روشا داويه جي دي وساقيا كو او مدني كابيتاليست اسرائيل بكن هذا امر فرماندار عربستان سعودي لالي işte اماراتي بكن خديز ودبن ابيدان بجن پروباسكن چا پروباسكن نا سوريا دي شكسنا سوريا كو نكاره لامبري اسرائيل دنگي خوشي درخه د روجن پيشتجي نوي نكاربن بي روشك بو فيرن تلگر ادوي بان وي لامبري همان سياست لامبري ايرانجي دوراوي همان سياست لامبري تركيجي بكبه دوري شخص صدام اكون بي تركيا نا كتنا با پانيك كتنا با ترسان بين چي بر دریه ریبر آپو سدم جزمن اوه yani.
باشه gelek spas بقاسی 4 دقیقه بسا آلوزیت نبر امریکا و ایران ده که احتمال شر هی تونه ام زنن دونالد ترامپ پیشنهاد دیالوگی راست ایران کرد بو ام مسئله خنه بشر به دیالوگ حل بکن چی بو انجام چیه ایران قبول کرد ایران رد کرد ایران یعنی مرات که فایده وش نام پیشش کو ترامپ گفته نه پیشنهاد یعنی دوی مروی قبول بکه دوی انتحار بکه خو بکوجه ها yani ihtimal şeraki anha tu hiski yani mühebe yani. Ev kıyadike. Yani her çıkarsan ben işte İran velataki pragmatiste dikare manevra yapıka le manevra bıkajı embejin işte Kürt Beluci embejin Laliyedin Azeri hami benda rojin ama İran'ı işaret da ku naxwaze bike ve navaşer mesela Yemen'e hezi xwed xwaze vekşine pratikmen ve nekşandı beji ama qatne be ya ما قبول بل يا بد قلت عليه تمام راسته بين النهار روشة سوري وين شانده يعني اف برغال ادي سوريا كان بيجن ادي حميد بارغاي و ارتشا و نينا ام بي حمي باراستنا ويا هواي حمي هر شيء فشكرن دي ساجي مثلا نهار قبولنا كنا بين سبد كاره يعني عقل منو تا بركي عقل منو تا جبو سيمان بيجمان جبو سي سالان لي عقل وان دولتان جبو بلانا 10 سالان 20 سالان 30 سالان يعني اگر ناد بيجن حتى شبيلن سبد كاره ناد الشرط بيجا كاز لامر اسرائيل اشتراك نيت اما تنيه تركيا بيجا işte düşe Amerika gote هم garanti dedin kul ev baragayn kam Suriye deynin ve lamber İsrail net gafil le kas bawari buanaka jbo yani hamant işte eğer çava işte Suriye'ye Peru baskı ve şikasti kabul nakın ve İran'a ka Peru baskı ve şikasti kabul nakın yani bu kazan seddiset itaata seddiset yani mümkün bejin tamam bakın le eğer mesela İran'a kuguz nükleer tüneye balistik füze içine ka ne zaman içine ka ve geyla peja kıdına ve hafta gider olan karabın İran'a teknik Ahmet Beluci haman rengi bejin ye Azeri haman rengi ve mro bir rengi tabire yani peşaroja İran'a az başına bin نه طبش خطر شبه یعنی دعوت باید بشن امریکا اسرائیل یعنی ولایت ناتو ایرش بکن تمام هلا او هوایی هلا استفاده کردن گلک زیان بدن لی حیان جواک او داره سریع نه در نه کارن رژیم بگوهر نه کارن گوهر نه دم کشور نه امریکا نه اسرائیل جهلا ارده و مثلا وقت هم بر ایران عراق هم بهش شرق کانیم نکارن ارده شرق بمشین امنیت کمان ترانه کمان سجی نینه کیو در کاما کی دج در کاما ولا عمل من بين روجات كردستان و دج در کایا جام بين بلوچی و دج در کاما کی و خودی و رژیم در کاما بله اما افتشته yani mesela Türkiye biraz çocuğun bir haberi fikir Türkiye'de beje hem bakın eğer Türkiye veya Fadi der kadar rebe bike bu vakti ambition Suriye'ci gelek de veren Türkiye beraber hem aslında kara kurtuldu. Le İran ve kabiliyeti nişandı. Mümkün mesela çendek beri biraz serokomari İran'e bu hem de karın gelek serokomariyan İran'e avabıdır. Yani kara sisteme ke federal kır. Yani eğer İran bine xatere ve Kürdi seri edin, Beluci juxu seri edin, ambijin Azeri seri edin, xatere edin hebben o vakti Arabi dikarın hamuyan ra statüye kene bidin wana çi bibeje yani çi Amerika varat edin bidin ve em hamu dikarın bidin ve em dikarın kanuna ke bengehin nu ababkin sisteme ke nu ababkin tani ambijin dili ve haşkin bir abayı bimeşik. Yani kabiliyete İran'ı heye. Ha çıkan sebeke ve rejima İran'ı, xatere rejima İran'ı yani her siyaset anlamnetiyor şiire. Ama ne kadar emecin rebeberiya İran'ı ya melleyan ve gabi satım ye. Ve heli va eğer yani aliye sahip ve heli va tek biçe hırkat tek biçim ve aliye diplomatik aliye netevan va tekliye ve nafoyu namnetiyor dikare gele kabiliyetin nişan beden. Yekşi diyoruz ya da ambijin gerekçara numuneyi beğenin gavak varatak haber İran işler kırıp İran zede ne kadar bakıp eder. Yani gerekçara tek çüye peşrevan varata İngilizan ambijin greda yapıp perberek çektiler bunu işte hanedan tayin kırne çune carekten ambijin
yani Dîroka Îranê de gelek tiştê wa hebûne şergav beraber ye bir erdikaca ve zerfkirina ve bu derip çekbûn ne hesaya şer heza serdest rêveberiyên girêdayê xwe tayin kirine ancak ev mümküne lê bawaya ki eger İranî bikaribin hêzê wê derê rehevdîtina bikin dikarin pêşiya vê pêvajoyê bikin lê nekirin jî wêranbûn xerabûn û şerê navxweyî jî çêbibe êdî kesek nikare perçebûna pêşiya perçebûna Îranê jî bikire ne wek welatekî em bêjin Iraqê Sûriyeyê ji xwe ev jî nîvkuştinê toprantirine ama erdikaca İranê gava ku beraber ve êdî kesek jî nikare wana kop mêhev bike gelek dewlet gelek hêzê cudayê derkeve. Gelek spas Ahmet Pelda Mehmet Drawş bername bi dawî dibe tiştê ku mecbîr kiribin. Yani mecbîr kirine belki ew mesela İranê jî esas parçeyek wî şerê gümrükê ya ku me behs kir yani nav mesela İran bikir İran bi Çîn ya heman demet esas şerekî lemberî İranê ya jî ve biber şerekî lemberî Çînê jî yani ve bu rengî jî mirov bine ji bo yani rêya rizgariya vê rejîma İranê navîn. Gelek spas ve her duyara Ahmet Pelda Mehmet Drawş mivanê me bûn bi hêviya rojên xweş azad dem baş.